cyber security na wigo na network system administration. Asinsema ya electrical and electronic engineering ngwige bale electrical installation na wigo electrical engineering. Asinsema ya cosmetology ngwige bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwige bale food production yani cookery na wigo food and beverage production. Asa Maria Tengoro James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gutumia ko menye school urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries. Ejio applications chirororo naba bunge unabono mubungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba we kagwe bursary in full inta abana baito January intake ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetara sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Chinzaninya mwanju muligereri chia abantu maragoba letukeliga alia chumana istariki 17 macho mutinyu 12 mwaka wa 2025 kini kionga chinzanya senjira yobwekiranu nje ni ngongoro kwaro ni toto nyangiri no tokubwatana na konsa menyerelio nigakorwa Wilson Makoli na negatiana kwalganiri magaroba yalero Kenya kinkosete akino nenjere yenkubu nunge na nenjere na benjere kubuli buga bantomba ucha mugasiga rwante ndusimte byo toire nutso se bachene ya mataya mokurwa chinsemo chia Nyanguru kubolia bwana bwabo magigaye nibo yabo kusaligwa n'abantu batamanyiri. We are just like other universities, we are becoming among the few that are now getting in line with the law that have said we own the land. University ya Kisii guchaka ensemo yokulindwa kwa bana ebingwerere ugose lactating center. The unit together with the mortuary. The project is complete and it was commissioned by the president on 14th August 2024. Yabisi yobokoreri bwa serikali gose government relief unit gutarira amagendero ao ime ye county ya Nyamira nabo igo Kisii. Mwanju muriria mateyo musabati veni kirobo mageto kurwa sekinyoruki ya Nyanguru yogotoka ward ya Nyakoya ime bunge Kitutu chache South nigerebirero magega y'abantu batamanyiri gusaga na ingaya na gusalia enibo yaje kurwa mugondo goikase agokorera bonchiriria muri Kito dipo ni asanya ngekera na asayo gatwale ndi robot ro kubwatia bakachweza cyari kema yakitiga Kenya no mutonga itete
Kenya kinkosete akinoine njere yenkubuni kung'ena nenjere nabenjere kubuli buga bantu mbagucha mugasigara wente ndusimte byotoire nutsikose bachene kotoda obotuko bogokera rero nigo bwabo botambe guchase amate y'omusubati Ven Kerubo Mageto oywe bone nibo yaye yabake gusagano n'abantu batamanyiri asekageire gusegetwa egekora iki kyogosaria no mugori chinsemekyo na nyore mabati akuga na kumuma na kaluka gore nyumba na kuko kingo chikumpirecho kwango gore basira ano ndebwete kana kumanya ngusi kini wasengu takora mundu bakukubira bintu cheparaga na chikonya mundu na rongo kura batia na chikoria babwate ebyo gebyo na rongo chikukwana aita usensoke nyanyi takosoka nera na nyumba wesengu babwate ebyo gebyo bitingi ngutakora nago bintu cheparaga ensemo no gutagorwa gwikibanda gioteri abwasabe gitogosemeria bune amate nigo basagana chibando nabo igamatoke asomugondo senkubuka kire mambi nacha kweli nanyora isano ene nje nkonyera abana bane tinji koiba useba tetengene nje okuru maraya ngine ri abana mbugi makyo babone ningi ndo byane Aki ando baminto monkonyes monkonyara nyoro bwene bwane gakunyinjira nabe kuri giguga erete koba agekorikiga nigo bono geichanetie abanyakenyoro banyanguru nachikoboka nanyora negekone nene ndanya korora kuruniborua bonanya bintu batagore batutere para abantu abu nabo batutangira na ntotoka kucha para bona wayataguru lakini muntu tayo na manya noyo akora abantu bantu baga natubwata no muchano manene amasukusu amane bintu para bide bionsi pi ebatake tukolio mwana bana baite bana bombwata mabera mangi ekerero kiabo guchese serikali no kwangoya obotuki nabo igo kugayana engana kero kendera bakegusegeta ebikoro bingabine biga kali tukoro uchunguzi koro isaini tambale bakubuna no yikira se family nganse kuli mwana itine kibi wokwase oyente biroro ngana ne bento kwa bona ko saba bantu baminto na ki ngamnya liro dimante kwikara siti kwanu egere kero yo magwa atoro mare bona serikali tokonye semangana yayiga kanga tuwakubu tukolero ebintu bisali limpara bionsi bibakati sukurikera kemo komenta na ywe nigo bone amatega yaberege kogosereri gwo bugima bwabo ingana yatigari uko lirikire kogosereria magima y'abantu no gotiana goika kubeka omonto liroba uripoteri gataseni kiao kiagatembe kuruga sekinyoro Kenya nguru kegotoke wodi ya Nyakoe yugotoke meje bunge ya Kitutu Chache South elia nenkoro kwa Dipon asanya na mwancho mu ligereri chingaki chia mate chirianyete kwa chigosiria abantu babo ase mubasukano bwe para me county ya Nyamira chigande kuyaregania ase okubayania abantu babo nigabanyako bawe sokya na kwarabo kongo bagwetera kubatakana amo nimeiga iyo ya matanga yabire menge batakana muna nigo abantu babo basirete kurwa ase kenyere kemo wanigo basokira na kubole banyako bagosirwa eliyo konyara kwa bagokirania kurwa amasikania mwali go chiase abantu babo abanyatuka bagosiria mabo mwayo munago tumenye urigito fatika rigisemba emebere y'abantu kianda abwo bare matamora anabirita George Nyamboga William Oyaro Lea Bosibori Esther Kemuma Eren Nyaboke Jane Gesare na boigo Richard Kebaso nigo yaikiwe asengendu yenyagitari nene ya Nyamira ekero emere oberio yokubaenia yachakire gukwanirwa amusinyalibo otamire sana nende wasaba nachitaga interview tokanda ne family omonto yomo kurese family abantu abansi 10 na bari bakwere kerenyo omonto yomo tumene ne twins doctors plaza ase daktari ale elindi to asikogo ne simo pango oyo elindi torochinga tusaba kolege nke kebe county funeral tokole egento yeko county funeral elinde abantu abatinde ke bonsi limo eto kusaba bara baito babusi mugaka babonto koro bonsi abantu baito nongo cyosoro maate babusi barati igatu akwende kubune nkoba banche igo
batutumire batuwatia matanga aya erinda ba matanga amaya ng'ano nyanigo nigo chiamate echo chiaba chigosiria abancho babo bare namaganio aho ase baganetie bonsi kobwamo basirwe amona abantu bogwanja okuya erio kubaenia abanchwa babo nekonyerero kondwanira lakini onyori kono natigere ncheme ichara kimbwa di mwana amokoti abana ngayimbeta wale chiso yona atigere na ichara ni mundu chi tangor kupamera marao mpicho njemo kamuro mwa chochi abaigori abasirete era abaigori basira bono chochi agatigara neronga buno omoigori wenke nandi nerongeta wano osirire abana bare university abande mbara bakorte grade 9 na form 4 akyo twale kobole cherusa mamanya ne gafana nyaliwe kende baratwale batokonye no mwana wanaro oyokira chuti university kobara iguke baruande gakiba mori kegera support abana abamwe ababake igongi mogete besa nabeke kwenda narenge mono ngasinyunga kyumaka gatebe ko kwenda utige chimburi chine chomena kiregendo ngateba yaya ni lazima ngende musikuri nanganje temono agonsagusa kabisa agante ibona njenga kire akara imogete tinakoraki natemako ngatemako nkaratingo na kumusalia nkoro ngategerera ngakira akambori bwesibeti Rosichinda gerandi kogenda togo ikabutukuti ndikona kurikende. Inko reporter getembe koroigarange enyo eye gotoke meye wodi ya Nyamaiya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Isemba. Jumuli kubatikana no kurwa pogo chikwa kochia asabar kwa Bech University ya Kisii funatibanya kwa baba kwenda se chinse mochoko somera amu na bana bake usabane bimwerere ni gobono University ya Nyakabage kujigora na gochakia bene ensemo yokogongia abana bwabake gosibimwerere ase umurubuli Nyakabage kurawa amu nomo teneli University yu Professor Nathan Ogechi na boigo omo teneli bwe Kansas University yu Dr. Sarah Ruto Sibanyakabaga tabana na yamo ya University ya Nyakabali ko jikoikirania okugania kwa namone so kwenyura abana ebingwerere munagotumwe muri kito Daniel Ontiri. University ya Kisii inse yibotenere bwaye Professor Nathan Oyori Ogechi nigolero yaso ase birengo binde kolenganwa na University chenda iga Kenya kuwatekana negetambokero kyogo chakigwa no kuigurwa kwenyumba ebekire ensemo yokogonkia abane bingwerere muiga uragwa no munyakerugo wa Governing Council Musubati Dr. Sarah Ruto. Wapi vigelegele jamani? Gukwa na chinga kecho Sara oteba ekiga ngechiko konya boiga sukukini birengo bya masomo na mono asa megerio hali aborokigwa baganete kuligiriria bune bintu bigokoreka gose practicals. The Kisii community to pay attention to children, and research has told us that the first 36 months of their life is perhaps the most critical. That we do not even know what a child learns, how they learn during the first 36 months. And therefore, if you go even to the industrialized world, when you see what effort they do and they play within the first 36 months, you will know that they are investing in the foundation so that they can grow up to be well. And I'm glad that we have started in this journey. Ogechi oteba ekigange chikokonya bali na abana goikaransi birengererio na gosoma gose gokora emirimo chingaki barase skuru iga no bekire emerobulio esaine yokoene kebuna abana bombo bwatomreri oyorachie ko baligiriria chingaki baraire magega yogokora kogonka. And that our students also have a place where they can also have breastfeeding, they can have the lactation and the removal. I'm glad that we are, just like other universities, we are becoming among the few that are now getting in line with the law that I've said we own the land. It's also part of the Sustainable Development Goals, and that at the end of the day, everything goes on well. The university management felt that this is a step in the right direction to provide a safe, supervised
environment for their children. And I know that, as you can see, it is enclosed. We shall give the right employees or manpower to take care of the children. And to that we say thank you so much to the council for providing the resources. And without much ado, we believe as the HR, we are going to continually support our staff whenever they need the support to be able to be productive and proactive in their careers. Because again, it's been known, and the people are most disadvantaged when we have small children. Mothers suffer more because their careers are more affected, and affordable childcare in this country is very expensive now, because you either find someone who harm your child, and that compounds the problem of women and their career growth. Even fathers, we also have a new phenomenon in society of single fathers. They also have support for coming to take care of their children. Enyombe yiga nigibwatense mobene asabana bagochesera nebinto bagotumika nebitanda boigense mobene yekerero asobotenilio boiga bokoba asikerenga giokobarenda naya nigagocha magega yeskuru yiga gotenenio kobaroro kwa bane bingwerere asebirasi chinga kia maso magenrete kubwatekana no kobera uburendi bwabo boigo asa mariganio bosio bumoroberio bokubekerwa egutwa asa borokigwa bwankyo ngrupo tirigeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngruko Daniel Untiri na mwanjo muligereria bwatani korwa ase abisio muraibwense inse yelia bulya presidential delivery unit nigo bagendera netaro ase county ya Kisii nabo county ya Nyamira bunenjira ya muyokuru tota amagendero alia kwanekigwa amone serikali enene bakora wano nguso ochengo nigo banyaka bakwanekwa na serikali igebegete amostali mutu wikirania amagendero onsi alia nyakwa gochakia ate chinsemechi namono asiri tukulera banyaka bagutalira amagendero mange ase county ya Nyamira zabanyaka bagukorera gwikase nyagitari ya Keroka mnago tumemuliketo podcast okara uko na sitarega yo kunyaba emirobelio ya serikali na nina magendero aho mobisoro yiga asideta onguso chengo igo aine kiringa serikali ni gerengete kunyara kabage ko nekinga mirobelio ya magendero meye bunga ya borabora ne epara na boigo ne chiriria nyansiongo ni gira kunyara kabage ko kurwe chanu ili kunyara kabage ko bakonya abaninchi. So before we came here, we were at Nyansiongo market, where we are doing a market under two phases. Phase 1, we did a market, a capacity of 500 traders, and it cost 183 million shillings. The project is complete, and now we are doing phase 2. Under the phase 2, we are inputting 144 million shillings, and the contract is at 20%. We are renovating an old market there, and we are going to increase the capacity of the market from 500 to almost 1,000 traders. Weigo nigo mururiga uyiwego nyaraka bagokora wamo na Shufa Omar uyurumo county commissioner mu yakura se county Nyamira onyaraka bagokora itari ya email gitari ya Keroka level 4 iyo yabereye kwa gacho mu serikali ase batebiruna enyagitari yegane twanyaraka bagokonya amenya bange kurwa sinseme chiga. Here we are at Keroka Hospital, where the national government in coordination with the county government implemented a project which is an inpatient block, a maternity ward, a mother-child unit, together with a mortuary. The project is complete, and it was commissioned by the President on 14th August 2024, and so far it is serving the residents of Kisii, where 317 major surgeries have already been undertaken, and we are now reaching a capacity of 120 births per month, where initially we were doing at 30 to 50. Tunashukuru serikali ya Kenya kwa hiyo miradi, tunashukuru na hiyo mikakati ile ambayo rais wetu ameweka kufuatia bottom up approach na kufuatia beta kwa manifesto yake ya Kenya Kwanza. Haya ni matunda na mazao ya zile juhudi ambayo serikali inafanyia mwananchi wa Nyamira. Kulingana na ngoteneri w'enyagitari yiga kurase county ya Nyamira nigo bwasiri nyagitari yiga wekabona nige bwate ebintu ebyo birabakonye abarwere kunyaraka bakonyoro bwenya nabego kubaburira bamenye kurase inseme chiga kuri ubwene kurase inseme chiga gotokotera abantu baito nyagitari ya
Masaba sub county hospital wono nere aseri bagarigia lyokuba huduma chindi chonsi timoganitie anene mono bunere para emebasa kana ndio yonsi chipara na botokonyara kuhudumia abali bonse baumire kubua kubarifa to other places unakwanya tokokora Nyinabo nigo emerubili ya serikali yurimi ya kaunti ya Nyamira n'ubwa gachibishi nyumba cha magolense nabo igo ni industrial park yasinsa chiri cha Sirunga egendrete buyakolenganamo nabo besaba igana nigo umucounty commissioner yigo muyukuru wa kaunti ya Nyamira agendere ko bagakubabule muyukuru wa kaunti ya Nyamira kubwatira kuboko emerubili ya serikali asalire yangana chikunyaruka bagakubwatira serikali wikira emerubili ya kaunti ya Nyamira nabo igo kulia eiranga Batunyaraka bagotena boga mukinga kichiga chimega Yesu guku ase okyani mibasukana yechi baremeye county ya Nyamira chingaki banyabire chibara imeye county ya Nyamira. Seme tushajipanga kama vyombo vya usalama na hiyo road patrols, foot patrols, ili kila saa tuwe tunatembea katika hizi maeneo ya yani sehemu zilizoko barabarani tukifanya kazi yetu ya patrol. Tutagundua hayo mambo, kama kwa mfano tukiweka traffic roadblocks watu watakuwa wanachekiwa idadi ya watu ndani ya basi, tunaangalia dereva je ni mlevi ama yuko salama. Mikakati kama hiyo inaweza kusaidia, na pia tumenuia kuongea na wenye kampuni za basi. Ingo ripoti ya tasini kia uwanjite kia Getembe kurugaiga asinsemechiga chi county Nyamira igongoro kwa Polycarp Okara na mwanju muri magiga yoko bage kegetambe batabugati omu assistant chief sub location ya Nyamasibi nigolitu kulia lero Douglas Osano Bondi anyaka baka kubekirwa igutobene na guchaka mirimo muno mu assistant chief wechinsamechyo kagukwana magiga yoko bekirwa ekobia ni ganyaka baga koboria anyaka baga kubwatesiwa n'abamenyi ibe sub location yeyo eliko nyaka baga gwikirania obokoreri bwaye ingana nyaka bage gusegetwa amo no mu ACC obwegwo bwe sub county ya Nyamasibi omusubati Teresa Murimi. Minto agokire omwati komkazi moyo boyo agokire mwati sobonge sama skani tubata na inwe igona rolenga turamo na inwe na ndiga toka kore aso moja tunatoa kore kurumaya na ndiko wasabanga mpwete skuru wa mutwe na ndoro beito esia ringo bali maitigete na toka ngeke tuyesu mutwe tiko kwa na mange igo ndashukuru wale watu wamenisupport mpaka sherehe imefika mahali imefika. Wale wote niwashukuru, timu ya Karoka na wote niwashukuru sana na Mungu awabariki. Ninakupea hawa wananchi ambao uko nayo, the community, tafadhali shikilia, fanya kazi na wamekufurahia leo. Siku yenye pia utatoka, utakuwa una retire, unatoka atakuja kufanya sherehe hii. Nataka ukute na pia wako wamefurahi hivyo, wanasema uchi alituhudumia vizuri, alituongoza vizuri, kulikuwa na amani, kulikuwa na maendeleo, kulikuwa na umoja hapa Nyanturago kwa sababu ya leadership yako. Hiyo ndio kitu ambayo ukae nao karibu kabisa, watakusaidia. Lakini usipoenda karibu pia, hao ndio tena wanaweza, hao ndio wamekuweka hapa na pia hao ndio wanaweza kutoa. So uwaeke, ufanye kazi nao karibu sana. Manje muri wikira gwetoka no mutumo komo keigo tokera tunyagwata kugendera na mangi hase kiunga chinsenye go tuskochare.
Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Kila nafsi na itaonja. Tuichendere kuraria ugukwa gwa Teresa Mathias Omwenga. Ugukwa kwarariwe wa Teresa Mathias Omwenga n'umwana unyagusira Chief Mathias Omari na Sabina Kenyuri n'umurugi o James Omwenga, nyina Ferista Felix Warren umanyekene buna Godfrey Elvis umanyekene buna Jojo na Priska, nyina biara Lydia na Vivian, nyina koro Sylvia, Triza, Gifton, Emilia, Emil, Elga na Ragnat. Mwibuli omwabo Mary Kwamboka na Mary Kemto. Musubati omwabo nyagusira Ombui, Peter, Ellen, Modesta, Magdalene uyomakene buna St. Jude, Charles korwa USA na nyagusira Briska, John korwa USA, Gertrude, Senior Chief Lawrence Omari, Yoromu Chief Nyetie Collocation, Masi, Machuki na Mukaya. Muchango omonene nigo urakolekane lituko lya Jumatano tariki 15 omutinyu 12 mwaka uyiga w'ikirubera 2025 alia egesa nabuigo nigarasabirwe na koenigwa lituko lya Ijumaa chitariki 19 mutinyi 12 mwaka uyo alia egesa kia Nyabinge. Kurwa ASG studio cha Getembe Television na Boyo Getembe FM yotwatumire engora na magombo nyasaye abalemye chinga kichi chobokendu obonene katika tumaini la Bwana. na mwancho muligetia sekretari ya ntakuregwa omogusi ko bwatia na boigo ko bwatesia magana rendegete koro kyo mogusi yani ganyara kwa kana kiwachingaki baga kabakoragwa abakaba gusi cancer welders bakoragwa na Chemes Matundra banya kaba gwikira na sege karo kia masabo se banyara kwa bakoyanekia buna ngosegeta bare omogusi gochamo ko bwatirana nabo igo ko nyara kaba bagosika egekoro ne chimbaratero ochyo mugusibu na gutumemurike tudani runtiri personally gukwana hasi gikaro kia masabo yugukoro mwaka ekyo kiaragwa na barai wechidini kurwe county ya Kisii asense meiga Matundura nigakwaniro kugania okogokora masabo asukwebe kachinguru gochako mwako moya ntwaro jinga negento kiengenje nene kotwara masabo mwali bu mwaka toira ninya saembi ya mono enjerato raira to rwanerere paka twaikire ekewangeke na komobolia tata Nyasaye atwa nande libaga tokoro mwaka buya nande tuchako mwaka muye amo
amonere nabo twaganitie amasaba ase emechando tokonyora ase chinjira ao tware korora ng'a tigesaberwe ne kanisa chiaito twabwate kanisa ya SDA mopasta korwa South Kenya Conference na twabwate ne bishop ya Evangelical Churches bakorera amasaba amaya yogokumia na yokwegena omosangerekano iga nigo boigekerunwa nabagaka bokorinde gekoro korwa ase chinsemo chinde imiensi ya Kenya nechinga kecho bakwanire boigekerenga kiabo kiogosiria chinkwana chiage siasa asibiriro ime yagusi bobe bateba barorekanire kubeka emeri na mono asa matuka bwango iga buna bono morembe ngosare kore karato gotware mikutano yebirero era ntuwa yanga kabisa sobwamo nga tiga siasa eru ase birero ekorerwa sao tige birero bisikwe buna birero na birebyo bibe nengencho yaye sense mwende nigo bakwanire kirenga yuko mwarigania Dr. Fredo Kengo Matiangi asiganga yayiye keroge kenene asoko yarigania ritangani buno mugusi rimorioka magaga yogokora emega Yesu guko no mwako muya ase engencho yabagusi batakangamba borie keroge kenene giense nabagusi bagetaka bono bagataka baoke bori goetera asare mpaka nitiko mubwate sina komo support pi ase jinjera chionsi ige osobwango iga ndoto mobekere yange iyo ekiara ne chinyomba chinde chiorokiri mbatagete komokorera boigo ase kurwe bisa kwao igo ntoka nitote yakora osobwango erache korekana gusiga igo mutinyo January tomanya ko mwari baga agenda isiko akwana na chikabira chinde igoro yekeroge ekyo na yande awa okiara no mosemiare nkorwa derigata sene kiagetembe kurega ase county ya Kisii eritrene nguruko Daniel Untiri Mwanjo murigereri mu manager abwe bunge ya Nyaribari Masaba Andrew Nyamweya niga orokiri ekerenga kia woteneri bwe bunge yo gokora emiremo amo na serikali anene korenganere nigambagendura ase serikali na igombu bwato bwene na boigo noko ukobwa gukora emirimo amo na serikali anene libanyaraka bakonyora amagendero gochia ase abamenyi be bunge yo Nyamweya nigari gukwana iga ase geti Kenya Ntrago chinga Kenya kwa gwikirana ase umuyiga huko bekirwe gutwa kwaye Douglas Osano una assistant chief umuyiya we sub location ya Nyamasibi ngona kolera muri nekera mukolera mushimwa ngo bategerare ipara nere litubwate ya sitiramu ya sosera egendera masha ipari lira tena kero mushimwa arwani kabeke ruchuresa na ende tokilete na ndo kana rafika sajiki ya rusi wo ipari ya ibacho keroka nyantura ke kona nero kati abayibe kile budget lakini pesa njiko bekwaro ichire nene kwa watu masimba na ramasha chakua mire pesa njiko bekwaro wano rende tukuholia tuwate ya vigunga chiresa serikali inumoro opposition wano rende moja watorora towa soya serikali toya rejiwa pesa njiro xie para njiro xie chiro mumanyenga isa wabu nero 2027 ingale tiatura nyora chiresa tura bakara magendro ekera tu mheshimiwa bakara magendro 2027 ingape ngomunyi wetu balimo kwane ke ushie kiomunyi wetu na ki tore ko ga tura abachokia na ito teno ne pale kweramu tuma timu mwangi tuma changinaro lakini ko 2027 yala hapo na 2026 shomo ndorondo inoenda chiresa chire tuanzana ndicho pale kichiro kilichie tuenda 2027 tutaenda ki ayande twara atire oro twagamba ya usi Kenya sawa serie na wote ndio tabanga tutagitama endra koleke tutagitene ndicho kilichie seta usi abande bachire ekara muri twabo soro wangu yakige kuba estime gase kunyo kugusobo oro rende kuseni mutage testimo ndio kana tuicho kilichie sichire ndio twara tena
na mwancho muligereri gokorera nigo muraibu kiama gia PDP musikecha MC Omingo Magara abole serikali kwane kimna hotu kibobo ikirani gukorekana bole kubwatikana mono gokwa kwa mujumbe ho mukorwe bunge ya Rugari umuske Cyrus Jirongo oyo nyate kwa siro mubwaya somba skorwe para kolengana na Magara nigo obo serikali bwanda korobo tuki elio amate yaye amba bairi amona basani honyaka bakomanya obaeno obo asanya kabagatabuna ekyone gatambukiro kere asamaguro yo muraibu ense muske William Samoei Ruto muske Magara nigale kukwana igachikaki ababwatani bali bakomerera serikali banyaka bagotarira amate ya Nyagosira Cyrus Jirongo. Session with the CJ. He was a good man. As somebody said, the most philanthropic lawyer ever seen in this country. As my colleagues have said, surely you cannot have one person making a statement. We have had several occasions where we've had accidents. We have passengers coming out to say something. I think it's deliberate also that in law, you cannot have collaborative evidence with one person. I think we expect that the owner of that bus and the general of that bus, we know the people who are in there, and at least they can come out and say what it is. I know Jirongo was extremely critical to this administration. If you're intolerant, please let us leave. What we are passing to this administration, if truly you feel completely, hurt with our criticism, correct it or let us leave. And by the way, we can't make everything casual as it is. When somebody dies, when you bury them, that's about it. Life is sacred, and nobody's got a right to take life. We need accountability, and we need proper investigations that no stone should be left unturned, not by word, but by action, that we should know that it's Jirongo a family, and of course a big family that was responsible to. We cannot just wish it away, but get the truth, go to the bottom of this matter, and the buck stops with head of state, Honorable William Samoei Ruto. Mwanzo mulio kirabuna tokole mangana maje kionga chinsa inye magaro ya lero litukeligali ya lero ya chumane tarike 15 na emo chomo tienyi wa 12 mwaka wa 2025 ngongo nyuli kwa liyo kalio kingaki nigo tutigalitia matuku kianduka togende ase ao moyega bwe Christmas asa bantu bagochengana kuri kurunga Merry Christmas na boigo kurbona iga mpaka tokole nigo gotebulio kalio kanga Merry Christmas na ndo chimotu abutata Happy New Year lakini bonege tokuwatera mna gatembe to tabanga Merry Christmas so we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Njeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuna nsema imenyereriga kurwa Wilson Makoli we kuna nsema transmission ga kurwa Jackson Kevin Ongeri endo to rulio be mi gatembe TV ekionga kya mungusi boigo to arabo tukobya. Eshukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi au bunabono Agricultural and Environment Studies